you'll go to for a midday snack? Or to get some munchies for your team shared lunch? Why not stop by at Chandu's Corner? Restaurant, takeaways and caterers. Variety of dishes and yummy choices to select from. Mention that you've seen this ad on Samoa TV Talalasi and Samoa Radio Talaawi to get a discount. Chandu's Corner, inside food court, 15 Mason Avenue, Otahuhu. Phone 09 276 8077, 276 8077, Chandu's Corner. Have a good show, sisters. Thank you. E le suafa manumalo lo tātou ali o Yesu Kirisa le whaao e ka lesi o malava o te fia whaatalofa ma whaafeilo ai atua i pa ia mawalunga ia mani me manu telu si o tātou tunu pere Samoa i ona muli o mais ese ai tai nani le tāpua inga malu le au whainga luenga stofia le atua e so o lava o se vai panoa o Aotearoa nei ia mai se po i o vaenga umo le kolope o lo whapenao na maua mai ai au au nanga le tātou wala leo le radio Samoa Talaawe, ma le TV Talalasi, lunga o pea o ngānu wha tenekulosi, ma lo le soifua langi mā tafi, wha mā lo fo le pale a wai tani tonu le ngona, ia, o lo manuia mea ume le alofa ma le anga le lei o lo tātou na taisili, ia, lo tātou wali wha olo i Yesu, ia o tole a fosa i onara wha mausili o lau tō au au na māsani, o afiafi o asulua, ia, o le a tātou mafuta fo i mawhonga ina lau whasausaunga i le nei po i le tātou polokalame masani e vai vanga masawali i tamai tai o po tā lofa lava Samoa o te wha tā lofa fo i ma wha whailo ai atu i le tātou au wa o le nei fo i a fiafi le fionga le tamai tai sawali o le po ia, le susunga ia ese fo leni o le tātou sui wha salalau mai le malo tele o meleke i Amerika ma lo le soifua maua i lau sunga ese ma lo fo i le tauatai tā lofa lava ese ia whaatai wala mua ai o te whakaro pati fo i lau sunga toni na wha i nei fo tūna la fiafi a nesili pa ia le sinasi fo i lau tatu a mafuta ia o mo whai na mafuta mai le tā poro kalama ko i nei vai vani sarani i nei fo tūna tā lofa lava malo le ono sai mai ia ui lava na ua anga ia tu fo i le tau i tūlangi i le lewa le fiafi ia a ua le tu ua lava lau fia au na ma lau fia tau tua fo i su tātu i tunou ia pei fo ona masani ai le tāpolo kalame ia fiafi o asolua ma le asolulu ia whapena fo i lama le asfarai le be aku le alofa le tua e taitai atu lo soifua ia ma se ola vai fo i ole nei au na ia i le nei foi vai aso ma faso longo le tāpolo kalame ia aso ma nei le tau le nei atu nu le nei aso ese ma nei atu sula le la ia ma nei fo i mo ele fai ngal ia ma nei fo si aso ma no lo mo ele fai ngal le nei aso ia tonu sa ma nuia fe au ngal venga ila tau sa fia ngal venga ele ngata foi dia ia ona ia tātou whanau, ia o alo fo i o tātou tunu i le whianga iai ma o ona ia alta tāpua kalame masani lava ese le ata tala tupo i ui lava ina ua toi titi afo le vanu ia a o lea ua whaafitai ua manuia fo i le anatanga le tāpua kalame ia le pese mai le Congregational Christian Church of Samoa Dunedin whai mai o mai a tātou tāpua i sa o loto i le tua
ia e abe ai fo i li inga ma le whaafitai e wha mua mua na tātou kalame ni nei fo i po.
Yeah.
Very sweet messengers, le atu ai, ia whapena foi ona whongai nā atu a wāre te talai na o tāpro kalamere nei e whiawhi, e se mana ia nei, pe se nei a relevi inga i lea tua, ia wā o lea ua, a matar tāpro kalamere. Ia, e te taulama na, a relevi inga o lea tua mua ia ona wha tā whai mea solo i lea, ia e a mai le tau o nā atu nuu, ia po si nau te mai tala fo po ani mea o te tupu mai le nai tūlangi. Ia o mei fo i tū. Ia o tolo sfopa, tolo mi no te o te ai nei tū la sfopa lua. Ai o le mato tau la teni nei ia ua sau lava ia maati ati fo i o manugu o mato teni o pai tau manugu. Ia ai uno o seki lava ia me uma lava i me foi tu America o tai lava. Ia malo le taua tai lea ua toe los por malefitu minuti on tale le tu la iva. Ia ai mana ia foi le tau longo atu pe wai tele ai a la task food ia pe wa fa no ana ia tapa anga. Ia le leina na wona tu pe io e tato ko kala me ma e se fulu tasi e lo se fulu lua. Ia, ole nei aso ese ole aso fo ile ta ua ole Halloween. Tu sa wa si fa solo ato ole me ne. O no usu atu tai a wala sa fai la vale le polo kala me al fanau ile a onga e ole aso le nei e fata ua I foi e ma celebrate ai le Halloween ole Halloween pe sa mai nga to tunu ani ese pe ma fu mai e na pe a e ke le lo pole a le nga tele ole nei foi me ole famana tuina ole Halloween awa au tilo iai ele le fo Io olona le ia le na olona le la o mai tau e mau ai le fia o te mate se te tanga o ia ese I te tono le aonga I le aonga amata o I te ia le aonga amata mai ai le te maiti wha atasi tau sa ia o atuanga I le 5 tau sa sorry le nei aso I le mātou aonga fe lanu ai dress up a te maiti I so se tu ai nga fo I lea la ia po o te unga e whaali mai ai le fia o le tamaititi I lea fo I e le whamanatuina fo I o lea aso ia a olona le ia o le whakamela lea ia e o lole o tamaititu I tu I whekitoa o mai no manato ato fo I mo tumu sweets ia o lona la nale le mo la o mai tau ia sa fa I lota mai titi under 5 years ia mata ron fa solo sweet sia na mau mai I fale ia na tu ia tanga I fo ila o ye se longa uma le pega les ka me ki fo uma fa tu atu ku se le lo ele se mai fa pe se ai na le vane fa fonga la tu se ai na le lua nei ai tu le si va henga mo tai le se mai ki fanga o malo ia ta vai tu so wole sawe e fia ai mai me ai le tana la fia ia la fa solo a sweet sina mau mai le trick or treat ia pe o la na fa so atu tu la ole nei me ole Halloween le aso ela mona ia o ia le mona ia ni me mala o ia tama I mona ia ni Halloween ia o ne aso le o aso muni o bitopa ia o le aso tau sumatas ia le aso la mea sa whaatara ina e alwaenga lea ne au Europa nea ole tradition po o lea na nuunga na lea waenga lea fo ia tunu Europa nea sa whaila la tau mea ole ofu so se tu aina ofu lara ai te tau lea o na whaila to mask
Mea ona ato ole e me nofo I whafu. I lea lava I le pō. O le pō la lea. Ai, o le teni tonga la lea pe o lata le sifumani nua. Ia ona whaatali o li o lea o vaena mea I le whaiselato whaatali o li o. I au tafa o le afi. Ia ma whaia ia lato pespesenga, lato siva, ia ma me whapena. O le mafuanga o le na, o le telo ina, o le amataina le na, o le aso le o le Halloween. Lea o le o whaia ia ia mask. Ia ma so situ ai nga ofu lama. Tangata ia so nei po tamiti po e la o tu ia. Ia o le taratu le na. Me fotu ana wika. Ia o le amataina la le na o le aso tu. Ia lena pe ana o ta ua e le ia lona vaenga le ono le fia ia o tamaiti. Ai fo ino ia na vaenga fa le ia le ngata la fa pe no fa so atu me o mesumalia ne me ai mesumalia ne. Ia ai fo ia le sia vaenga e ke ia ua fai se me fa le mana ia ia o tupu ai fo ile o se o ni fa fitauli o lona winga la o tamaiti wa le pongi mato le ua afale te ala titi la fale tu le van ia le ua pongi sa foi ia o te tauna o ma roto mati ia mana ira rainga tau matutua o ele ala au lai ti peno o tala noa tule under 5 le o te whainga whenga ia ka kanga o tō whale ia vai au le so o wha asolo vai au ke ngau ke le iai e mai ai mata ua ia ua o ai atu fo ila o to atele ta au mafuta mai fo I la sunga ese e fa feiloa ia tu ai fo ila tapa anga pe ona o le ua mafuta mai le tausala ia Joe Basami ia fa pe na fo le tamaitai o Sayonara Ailini fa Mausili ia mafuta mai fo le sunga ia Ella Foster mai Ausitalia le ngata fo leo tamaitai ia Sawiluma lo Keni fatalo fatu ia Saipepa Tuiloma ia me se fo tapa anga le sunga ia Leni ma le Ailao Naifi Group ia le ngata fo lea o le tamaitai ia Taipo Korea lo fa pena ma futa mai Prosperity Australia fatalo fatu fo I la pa anga lea ese o Lose Dominico fatalo fatu fo le sunga ia Sarah Tau le Fau ia le ngata lea o Fale Melts ia fa pena fo fatalo fatu ia Rosa Tuilonga ia le ngata lea o Anastasia Stowers ia fa pena fo fatalo fatu ia Kim Johnston. Welcome to our show tonight, Fire Kim. Whawhelo atu po sunga ia Toma Ripple Savea, ia ngata whelea sunga ia Toma Michael McCarthy, ia fo ua mafuta mai. Bulavanaka to you, Georgie, thank you for joining us tonight. Ia ngata fo ilea whatalo watu ia Moe Whaumina, ia ma le tausala ia mana ia alo, ia lea ua mafuta mai, I le tātou purkalame ni ia fiafi, ia ngata fo ilea, e whawhailoa I atu foila, whawhailoa atu foila, I le sunga ia manuia alo, I le ngata I lea o leo to, so kau so lea ma so lea wa ai ali es. Leo ia wa ama kango mai au ko I o leuta so naita leuta, I le ngata foilea o malai ma mea, fatalo fat foi ia Masame Faamoana, sorry love, Masame Faamoana, le ngata foi lea o le tamaitai ia Lua and le neni Faamousili, ia fatalo fat foi le sunga ia Sally Reeds e te wati, ia o tatou pa angana le ua mafuta mai I le tāpolo kalamele nei, ia fiafi a o lea saunua mai le sunga ia leni, se I tāma ia pese na vani ato loa. Ia se I whaanofo file mua. Ia fiafia lea so lua. Ia ele leina e saunua mai po ia nisi pa anga fo yo mafuta nei na. Ia ona tā atu leo le pese le pe una moni mana o mai ele sunga ia leni. Ia e whata lofa atu ai le tā au eva le o mafuta mai.
Ia e whaatai lava mo le amoa e la suma tala i foa. Ia o le te mi o le tāwai o le tā paus me sa tu o tuilunga. Ia o le alo o mafuta mai foi ia nisi foi o tapaanga. Ia wa mata na o mai ia e tā wasawali ia tu mai tā whaitoa. Ia le alau mo mai ia no sole ia so whai i o se patu. O se atu fua mo ave ka li whare ia tawa. Engelani Yosua Acham, o la whaele Fisorai, te leni whaanu, o Monte Apps, whatufua maiawa so tia futiano, loki muta afa, o le ati o ni e chinito, le alo mafuta mai nas panos mone ainga, o le sua le ala whai matamua whaitaria, sa ante lea, fue pili, siniva taikera sua, mats whaea, whaatea, Taweo lele e Sarah o Princess Sel Pulese alofa ele uma ia so uma ia ojo oka semana ia como nge sawali ia o le suile o manifi yo ako se mu aulalo o posa vea su a masuisui o loma male ainga lea lo mafuta mai in Washington. Yeah, o le suile nei o Candy. Yeah, o Sisi Fa'abai le soia Ruby Alex mai na fai aero mafuta mai la beach. O le tongane le ia toma sa vea le alo mafuta mai male ainga i Hawaii. Yeah, o Ginger le fale alii o Lucia Pelletti tala le mali e maunga lo mafeu mata te puola o and Rosie and Rosalind to Olesa ya marita sui lea o Yonatana la tufu lea lo mafuta all the way from Alaska ya male so ya lo mata pepe o la tola ya leo wa fato a sume ya la tutui le wala toma la tolonge le fata la mafuta mai malo fatai ia fatalo fatula ia tatou paanga malava ia pei foi ono le ua mawatu o tatou mafuta le tatou porkalame masani e vai vanga masawaliti mai tai le poinu le tatou ala leo le radio samo tala ave ma le TV tala lasi se isu e atu le pesele e moli mana o le sunga ya leni ia ai le tatou pesele na e fatalo fatuai mo o to umalama
Ya, sa itaw sa ilia tu pesele pe na mulu na ilia pesele sa na sunga ya leni. Pena ia ona mole mana o mai ai le sunga ia leni ma le ai lau nai fikru ia e whaatalo whaatua e le tātou kolokalame ia ai mai se o tātou pa anga masani ia mai se foi o si o tātou tuno o lo o whapena o na maa tātou kolokalame
mai so se vaenga lava o le langi o lo whapena o na mafuta mai. Ai ese, o lo whaopopo mai lava ta paanga. Whatalo whatu tau sala ya Serafina Nelson, le mafuta mai Australia. Ia le ngata po i leo, le sunga ya Max Famosili, le fo i mafuta mai i Perth i Australia. Whapena fon whatalo whatu ya Stephen Ekenasio. Ia whatalo whatu fo i le tamaitai ya Moira Tomata Holland. Le ngata fo i lea, whatalo whatu ya Mele Siosi Malole. So i fumanuia la sunga tau sala mele. Ia le ngata fo i lea o le tamaitai ya Rosie Fruan. Whatalo whatu le isi tato suia whasalalau le sunga ya Joseph Afa. Joli vai lau kamale fo kwa ongo mai esu. Wala wala tiko i meko. I whatalo whatu fo i le sunga ya Maina Whai Ai, le fo ua mafuta mai. Ia whatalo whatu fo i lau sunga to manga Eri Tavita. Ia ngata fo i lea. Ia o tua tele tanwasa. Whatalo whatu fo i le tausala ya Niwaneta Sifa. Ia le fo i ua mafuta mai le tātou porkalame. E vai vanga sa walita mai tai le poi lunga le tātou wala leo. Le radio Samo tala ave. Ma le TV tala lasi. Ia, ese o iei nisi au. Paanga? O le soi a sia te whai ono le liu lea o mafuta mai. I me tōtu nai ano le soi a whaafiu le whāno tawhinene lea o mafuta mai. Ma le soi a tuatele te whai ono. Ia e whaafiu ia te tō mafuta mai le tōtu nai a whiafi. Amtai lava. Ia lewo tutilo atu to e 2 minuto ntale le tu lai valu. Wai sorry Eva I nei New Zealand. A mai ala ta peselea. Ia ona tu watu foi le ona ia ta fa business le. Se lua poston. Ia nta to foi mai foi le fa au ta por kalame al pese ben vai vai mai. Ma nai le malu mai le fiafi.
After dinner, I was to know what it's a little out of two at the time to some TV to Lassie, Malta to some woman to Arabic, yes, to Titus. Monday, of Lima, I must show out for in Saba. Ole tatua clickets, woman to a 5 or feel on a farm. Feel also to people say digital top up your aina for all Samoa, Tonga Mafiti to take me Vave Lava. Asiatine Lord, Benataka Ilangi clickets. www.clickitspecific.com. Wayele fisiga email fatino ino le lato tutua. Mafaine ona e transfer sa o mai lava la tupe ro fia la foina. Mai la tupe no le internet banking la fa le tupe. Mai so se vai mo sila, au se talia po Britania, o lo e la lai, o America lo fata bena fatino ina yo le tu la mai determine. Na o tolu ta la ta foina la tupe. Numero sota e morisi pamtalana. Ole ovan selau 55 falo 5 toluiba. Ovan selau 55 falo 5 toluiba. Beasiasi nei lo le clickits. www.clickitspecific.com. Alfa Samoa se o tu pele. O tu ana mala no vino ta avio fati ni ile fitu aso vai aso. Rusu fai tu da aso. O fonga esa lama a vino ta avio no ana fa so ta ina live stream. Olha www.ropaytvnews.com. O fome música sufrone música falando por nei tala po o por moa pes falando no mo foi pang acta frente vocês. Se san loa in the live stream by video tala ave www.ropaytvradionews.com. E già si già vale lo fare già vale. Io e sempre già vale. E via le passi. E se non le passi, e ma fai le 3 i, io e ma fai le 3 i, e non si cashback. Io e non si cashback. E il cash mi ferro, il modo fuori ma il cash mi ferro. E se la con Facebook page, io e non fuori ma lato Facebook page. Ma le tue là, le parti alla voce, sono già prima e il questa proprio giorno, le fuori o fittuono o giorno, lo fittuono o giorno, e poi o lo tas o lo fittu o vino ma o lo tas o lo fittu o vino ma o. I-N-E, quality gas limited. I-N-E, quality gas limited. That's a bit of what I start from your job. Oh, talk, I tell you, try to be my is a town fair. I more helps in any. So tell me, I-N-E, quality gas. It's a body for the law of fit to 5. Law of fit to 5. You're all the task or value, who are task to talk 5 fit. All the task or value, who are task to talk 5 fit. That's just not the Facebook page. I-N-E, quality gas. Música mata mover, uma forma bem música de tato samo de vitalidade, mas tato samo de vitalidade. A Paulia, o tato wala leo, e te mau mai música e bem o ne fia. E aí, bem ne tato música não? Jaganini, Jaganini, Fili Mayai, Jaganini Moral Parketti. So don't know to Natalia, then people say, Ash, Jafanini, all in the picture, Jafanini, all in the picture, there's actually a Facebook page. 2 vehicles move from top of a yaso, just e se le o tutti lo atu a tele mai ya ta au sumpa le o le ta au sumpa pe wa pai ko sin fata tali me au sumpa
Ia O le para sauru. la. E whatalo whatuaila I le tamaitai o niwa neta sifa. Ia whapena po I le tamaitai o tilo mai malolo. Le ngata fo I lea ia lea fo o mawhita mai le tapa anga maasali le tausala ia se Silia ngangu tu inga mala. Ia e maise o le tausala ia se ila polotu a foa. Wa yo le au sumpa lava lea le waa matana na ngā solo so. Ale mea la e tatau na whata tai se I o mai ia tai o wali I o feso la I mai fo Pai tua tau mai. Ia wo tene tu ia skaka longa kiki longa o matu matenga o lole I moa o lole po ai sao ai maura na price o lole na sao mai le lole foi ngale asa na tmao vai ia poli ko fa la lo ko mo no ko mai ke ni ko mo lole na fia ia tamiti na itia ane mo I ra waenga matua ia sano o to pene foi ra waenga matua e watu foi no le ana tamiti foi I fale ia ele o mawa o ma foi na tamiti ia ele mawa o ma la waenga matua na ke ia ko mi sa ro ba ku ai ko mai ki na me fare trick or treat Ele kami kira kui ai tau sanu ya ma ai vai ele na kwa ia le faina ole famana tuina ole Halloween so le faina mai na se pole matu e mai ata mai titila titi o tangata matua ia e fia ia e fai sona o fumana ia fa pena ma lu e tu fai to ia pa wal fa tuanga ia fai fa le ua le fai a forse mea e ono tupu e se fa lave ia ona te ia lau vesi fua la e fia to te lo ona tamaiti ma fa na le fa mana tuina le Halloween ia wa o mea ia ma o taiao ia masano o mato bloca foki le numa I mene mato te mofo ia o me aso ataya po le po ataya o na fa sinato block festival I le bloca so ame ala bloca ala ia masano ale po stato na itaya o atin sisi aso ia pauna me o tupu ni America Watamu tanga tu I fami ai ua fai ia block festival ma carnival mini carnivals sefe mo tabiti awaia ia le tu ia tu la ia na tabiti a fai na foi I le foi na so ia ai tala ile tu ia sa maulia tu ina na tabiti ia le io e pau hale me ia maua saunga le mu o lea o te tilo I ta comments ia sau ia Mariota ma Cecilia le fai mai o pe tau fai ma tau pe a tuta live ia le sau no mai foi Mariota pe fa le manino ia le malama ia I le tulanga le ai a tonu o le tutilo to ai I le manino mai ia se vanga na pe a fai o le te mai mo mai e se po nino le tulanga le sua tole I ole tantanga e fo ia lo me tangata o le lava e manino mana ia
Nai fo ila e sa no mera suma. Nai fo mangi na mani. Ora mai na mani e kira mani. No ni han. Le ala pe fa makasi mai e kira mai e fa ni fo e pai. Wa fa ni o kui e ai no la kamenti o me fa ni fo vai. O le la ko te ko pe supa. Ta choma la mai e sune a tole fo. Pe wo fia sumpal vai ngale ayo mianale wo la fia sumpal vai ia le na amai ala tato peselea ia alu lo sauni follow from vai ia mama ai lo solo afu ia na fa ala talata mai foi lea amai ala peselea ia ona tato wo tu lo le tato zumba a Peselea ngai au no jasi male au no mana mala male au le to yai oi sorry e fata no fata oi le tau sala ya harachu shaki konnichiwa my dear friend ia le wa mata watu e ma mai ia la ngata ko ia sunga ya sini mata kala soa ia le foi ko ma mai e tatu ko kala yeah, Captain Mariota, I like the music. Pese tali maya fa pena fa talo fa tuai ya ia tato pa anga we fa ama o mai tato por kala me e vai vamos a volite mai tai el poi no le tato wala leo le radio samo talave mali tv tala lassi ia o sa uni follow solo afu la bola ke ia o mo ka la se siria ia fa la tala tana me fa mai
kan fai kau broken na lo ngai ya heart. Sorry. Apa ya ko pese au mo ko kasi male au 5 mala to fa pena kau broken na lo heart. So ya mano. Mano leva fa fetai na lo na sa mai. Ya, o ka ko li ya so mo fu. Wa. O fa la ta men fang vai. So ane man solo afu. Tato le al e sive. Siu ne la fai ni sumba. Yeah. Ai la ya ta ko fiku minggu ke 7 minutes. Alu ya tato. Ya, osto mai halat. Yo, lead my way halat ya. Wait, never mind.
ko sumpa. Tale. Malo fa malo si mai. Vai. Kamai ka ia le lo hel. Wa ngale ku wa makama. Malo fa malos. Ia, o le tātou purukalama se vai lai atu whaatasi le 5 minuti o le pese a sive. Ia ma le 5 minuti o le tātou lomi. So le seki al kako 10 ma plus tātou minuti e nā suma. Ia whai la ua sau ele afu. Ia malo fa maoni tātou zumba. Malo la whaftai ia. E whatalo whatua I fo ila. E na ia tātou sui ia ua tātou paanga ia ua whatu a mawhata mai e le sisunga ia le titilo atu le tātou sui fōu ia mawhata mai le o le sisunga ia pio e wa aila o ie malo le tamai tai au maunga whea inga whangasā ia aila ngata fo ilea ia o le sisunga ia pio pere seste ke le mete ia le foi ua mafuta mai le tātou pokalame e vai langa masaua li tamai tai o le poilunga le tātou wala leo le radio Samoa tala ave ma le TV tala lasi I le nei foi e fiafi ia ese i si mea la tawhai mea whasolo wa le ua tere titi le afole iwa ali ta ua 5 stars ma le pese Samoa matalasi Seki a kama ia. Sama nae. Ya kunjang waka. Oke tutu ya.
talasi ia whapena o na cool down mai e tātou ma tātou zumba pe na sa whenga iai ma tātou tunu ia ai mai sel vaenga le sa tu vai kere yo la kokala langa ku maka wese ma le fale to lunga ia mata tia ia fa felo ia tuela ia su ayo se masu sui ia o le sunga ia pio kilometre ia le tau sala ia star brown o loa ai le ngate fo ilea ia fatala fatula i sunga ia lafa ia le fesola ai le fatu ama fatu mai na ua ma le tātou zumba ia ma pena fo fatala fati le sunga moe faumuina fa pena fo i ona ma fatu mai i le tātou por kalame ia pe bawala ka peselea beautiful woman from OK ia amai ala tātou peselea ia ona ho atu lea i ni tātou pesa mana o pe ona wa mata foi ia ona fa ngaso mai pesa mana o si tātou tunu ese ia ho mea ka uanga kali ia maka ia pule me nga le na to pesa mana penina o te fa male pese tau alanga Solomona ia e fatalo fatua me fa ia tua ia la to mala ma to ama o mai tātou por kalame i lunga le tātou wala leo le radio Samoa tala ave ma le TV tala lasi le nei ko ia fiapi Sako le lei mariota ma sima mai ke se na o pe na o ke mai se tātou tunu ma tau sai na la fiapi ia ai mai se po ia ma sa ma aina ia mai mai ma o le ni po
Yeah, sorry. Wa te ia o misi me va pe tatou ka no es que lo me ia fe o me ngai. Wah, macam pero ai sai. Fai nga sa wali la ma la wa nga ia le wa hai ma ia la ko trick or treat. Yeah. Wala ka ele fai le la. Anga vai nga le o so na lo fai la fai le o mai ka mai ke ba ku ia lo le I le o fa le ton o ta pese ia fa ma ia tu ta tu no ia o le ua faz fa le ton o mai musica le por me was stop ia o pese pe ona mol mana na mai ia le sunga ia moe fa muina fai mai o le beautiful women yes if I think I may have got it now. Yeah, got it. Yeah, the tato pese mana o pe ona fatal sanga ina mai le sunga ia moe fa muina fai mai beautiful women.
beautiful woman, pei ona mo mana o mai ai le tātou. Pa anga ia moe whaumuina, a wā fo le vai vanga le tātou porkalame, i lunga le tātou wala leo, i le nei fo i fiafi, le saunua mai vaenga lea. Pa sanga lea lina o la whae le siva na, sa na o ia, a whai la he, vai, a li la whae le peselek sa inga o, si vai pea. From Rabatas, Roy Mata. Ya vai sau foi nga le bibi. Le tātou pese le nā whawhengo i atu ai, i a lātou uma i a whatu a mawhata mai, i le vai vanga masaua li i le nei e whiawhi. Pese mai a si me whai mai, o le tangi le leo whani, o leo te whia wha alongo le pese le ai mana i le
mo le tuai la no fa anga ta to por kalame mo amesio manto ifo ia male awe vai banga mai mercone le ia
Wili Pele Willy, mai seve wale si ia fa pena fa feiro ia tuai ina ia tato pa amto ama mai tato por kalame i lunga le tato wala le radio samo tala ave male TV tala lasi lea ua taunu mai esel ta pese mai Vitinia fono i moana all the way from Brisbane i Ausitalia lea mafuta mai ai ia le tatou sui lea au le pesele nei ta lofa teine moli manao mai ai le tatou tausala ia Cecilia Ngango ia e au lofa atu ai paanga umanawa ia ai mai se foi ia o le sunga ia ese lea ua ese wa ok mai ta ua Se kia o iku. Ia le pesele nei mai tausala ia Cecilia moli mai ai ona no faanga mo lau sunga le tausala le sawa le ta mai tai po ia le ngata ia ia ona i paanga umanawa lo fa pena ona mafata mai le tatou por kalame nei po ta lo fa teine Marie Talifa, ta faccia di fa, ai si tratta come gloria e mua. Marie Talifa, ta faccia di fa, ai si tratta come gloria e mua. e fa peiwa e tua ia Vitinia fono i wana mai Brisbane Australia ia ngata foi lefa talo fatua ia mena tui mamukoa fioma lea ua mawato lo e mafta mai le tatu po kalame ia le ngata foi lea e fa peiwa ia tui ai taima le langi pui el kana ia le foi ua mafta mai malo le vai mai le ngata foi lea o tau au i mantangi fa mosilio lo fa pena na mafta mai ia fa pena foi fa peiwa ia tu i le tatu tausala mai Samoa le tamai tai Gillian Malaysia yeah, all the way from Lepanga i Polu i Samoa ia le mafuta mai i le tatu po kalame ni iafi ka whaeroa i toi i le tamai tai ainga feite ia le foi ua mawatu ua mafuta mai ni iafi
vanga lo foi le matu mai. You're most welcome, my darling Killian. You're most welcome, Cecilia. Ia pe una mole mana o mai ai le tātou tau sala le tamaitai o Cecilia ia au wala ma le vai vanga le tātou tunu le nei fiafi ia wo o tu nei le tātou por kalame I le pese mai ato ala e te rutili a pe na mole mana o mai ai le sunga ia Mariota ia au wafo ia tātou e vai vanga le nei po sei fai me tutua My love Mariota for tight. Você faz uma popular Nari. You're most welcome, my friend.
Fiafi, alo, malole na selain marami di Fiafi. Pese mai ato ala e teru e pe ona sa mole mana o mai ai ia le sunga ia Mariota mo tato au e vai vanga o malava nei e Fiafi ia e famali ato ona o mana taina tu tato pese le lomi lomi a o le mole mana o mai ai o le mole mana o mai ai tato sui fo ia la amali ia mai tato au va se tato pese le lomi lomi le mole mana o mai tato sui fo le tau sala ia ainga ia fia whaafafonga mai fo ia ia e mai se mo moli mai ei o nā lo whaanga mo le tātou au e waiwa o malawa ia ma sa mo lo wha pēnau na mafuta mai ia ua i runga e a inga e whakai o sumpa le alo wai tuai mai I'm
ia le na le tātou lomi e pei o na mon mana o mai ai le tau sala ia ainga ia awala wa tātou e vai vanga o le nei e fiafi le eva pentu ma le pese o oe o lo olo o oe o lo papa ia fa pena o na moni mana o mai ai le tau sala ia Cecilia Ngango fa pena o na awa lo fa mai ai mo lau sunga ese all the way from America ia fa pena fo i au e vai va umalama ale tātou wala leo le radio samo tala ave ma le TV tala lasi i le nei fo i fiafi ai lava Impactai lava.
eva bang to male tatou pese o oio lo olo pe ona whapena o na mole mana o mai ai. Ia le sunga ia la whaele ia awala vana pa anga masani lunga le tatou. Eva vanga masawalita mai tai o le po e lunga le tatou ala leo le radio Samoa tala ave male TV tala lasi. Ai e te lei tu ua. Ai te lei tu ua. Wait, fatari mai ea. O le tatou pese o le manao. So le, mai la maka kakaraki, mai masingi a ka. Was. Le koe awhai kūlasi. Ia le tatou pese whapenao na moni manao mai ai, le tau sala ia tulu I tau. Ia e awa lofa mai ai mo le tatou brew le nei a fiafi le tau sala ia ese forleni mai Amerika o whapenao na mafuta mai ia awa le tatou por kalame le nei a fiafi. Ia ngata whailea o le tau sala ia epi epa. So le kere iwa ai, wa e ka ngā iangi e ka sui lea. Te le tu atua ia. Ka sui lea. O lai tami I toi o la koe koe lola I toi I sipiko. Ia pikole e ia marai o la paele. O mariota. O Filipo. Ia ngā. O lona unga ele kumu ala ka akolo le kafefe. Ia le pese nei mai le tau sala ia tutulu tau. Ia awa le tatou crew le nei a fiafi ai e te le tu ua. Cover by Everett Stave. Le kauna. Patai foi mola fa anga le nei a fiafi.
o na walo fa mai ai tau sala ia tulu I tau ia mo le tātou crew ia ai mai se foi o tātou paanga masani ma le tātou e vai vanga I le nei foi e fiafi ia ese e leo toi mamau foi ai kai o uma oi whakatai se ka whaia kora ura vana le masiki le ura mai mai e le mai se o le e whale le o leo te titilo atu ia o toe luas punu mai tolu minute o na whaamuta I na foi lea foi o le tāpura kalame le nei e fiafi ai o le pese le nei e au alofa atu ai le tātou pura kalame ma le tātou au eva o malama mo a tātou paanga I eva mai I New Plymouth e peila ona whaatalofa atu ai I le tausala ia whaafou tip lady ia ai mai se o le mafitanga ma a inga whapena ona whai malanga mai Samoa ona o le whenga iai fo I ma le whai poiponga ma stasi o alo ma whanau I le weekend le nau mātu nei ia e momoli atu ai la alo whaanga o le tātou purkalame ia e ngata I leo a tātou e al-au e vaiva o malama le nei e fiafi ia morvaenga na a e se le mafita mai I New Plymouth ia le pese le nei mo autou I tai ua lia kanu whai o ke so ngani lia ngai manao Oh,
le tātou pese pe ona moli manao mo moli atu ai ona whaanga le tātou porkalame ia le ngata i lea o le awe vai ma o mana o le neia fiafi ia mo a tātou paanga ia e vai mai i New Plymouth ia lea foi na o fai atu o leo toe mamau lea ua toe sole leo koe mamau ka o kospunu anu minuti ali ese ia ona mai a leo tā porkalame ia este rada leite ia ai mo latou umana vai ia e vai mai o mai taimi le nei ia pe o le sunga ia la Faele o Cecilia o Tulutulu Tau o Mariota o tapaanga ia o le faumoina o tapaanga na le e mafuta mai le pese le nei o le a fai tau soa o le a fai tau soa o le tupe maua po nei li ese i wale ka koe o mai kai au e to tongi e tapasi se ka toe o mai e fai por kalame tae au o le mea alia whare o mole tatou au whaanga a lofa mai au mai se pasi se mate toe o mai toe wha au au tatou por kalame tae au la lea ia wa mama ia na ton ia sawia kele mene la fota ua sole ne fia ele ina wal mapa se mota ya ia le gracias a Josué la mapa se ma te tomo mai e ya tu ka ko la mota ya yo sabia
na a tātou soa le nā leo whai mai le pese lea ia o le tau o lunga o le tātou po ali ese o lona winga. The greater, the method breaker. So ke whai iaku so le o le una vai leo le ngai masingi ma kau kia si. La kama leo la whai le ua whai ei mauna vale le tā masingi le nei fia. Ia, ai peo na whapena na e pese atu tātou besele na umatu nei whai mai wa tau anunga ia o lona winga petu i tasi la sta pese. Ia, o na tau mai lea, tātou tau maa vai ma se tātou tunu. Ia, tae o e na fo i tātou tu e wheilua ai. Ia, i lea lofa ma leanga le lei o na tātou. Tua ia, le tātou la pese le nei. Ia mo lau tau whaalualo ia le ngata foi leo lau tau e vanga whatamali ia li e se seki ia li ka ue wa e whangia ia
Thank you, ana mai ana. Ia o toi Ia whatara mātu I se ausa leo tina, tau e se leo mātuta mai Hawaii from Tacoma, Washington, tau kalava. Ma lo whaftai le mawhata mai. Ia, leo o toi 5 minute. Ona tale le tūlai se furutas. Ole tala maa lia e se. Toi titi, tu sa a whai ta whato wha. Masalo ai ele uma ta whato wha ai pe marmori. Ma lia tele a whainga ringia lea, vai. Wa whai ma masani lea li lea, le no whanga ta pe marmori. Pe ai le umon prokalami. Ia lea la, ia. Tua tuia e whai mai sau noanga. Ia ona whaatope atu le masa utala ni pe marmori. Ai le uma ta ua. I o mea e leo mai. I le mai e mai. Ni ke o ke tamori. Ia nga. Pe la tamori. Ia. Ni ko ye lo maska kala ko fai. Nga na. Ia. O le temi whamalo atu lava ia te oso o malava. O lo mora o na futsa mai ai ma. Whaanonga mai ma programa fo o le mea e rana sawari I me foi tūra le afiafi na tū ni sila ia awa. Ua whainga sina wabeao ma ia te maso ni Amerika. Ia e whamalo whaktai ati a te to o marawa mafuta mai. Ia mātano fia longa ia to waawai mai. Ai ono whai ma programa po mātiute foi. Ia awala hawa le whaafonga anga lava ma le to mafuta mai foi I le mātou ala leo foi o Samoa tiri talasi ma Samoa le talare. Ia ai a whai lava mātou le programa ai oi maa foi nei to mai tai tau li. Ia a whai wai se upo sasi pe sala le to whaafonga anga foi Samoa. Ia maa loa le whale ia lo to finalo ia ai abatu ia matanu ia ai na foi tu ai awale ko la mai apa o le temi oto la ngava le tau tai sina na ti ya ma pe le o ia ngava u fa Samoa ia ai o le temi o sui me America e fato fa tua le tu la ai whaftai lawa tō mafuta mai, ai mafuta mai pia I a so taitasi maso whai pia I tato pokalama taitasi. Ia ai so fuaia mai I manua tele lawa I whai mamalonga I me foi tūra. Ai so fuaia la tō o malawa o mafuta mai me foi tūra la fiafi. Whaftai lawa mafuta mai, tō whaso fua. Ia, malo foi le ona sa ia te oe le uso, ese, ia whaftai foi mo lo so tau au mai ia walta por kalame masani e vai vanga msawari te mai tai o le po ia fiafi o le aso lua ma le aso lulu ia fa pena foi ma le aso faraile ia ai pe fo ona sau no le so ia fa salau ia o tato por kalame fa au au fa pena foi na toi amatalia le tai au le tulai valu fa pena na mafuta mai le ia ngango ma le malona au tau KP ia ona whaasolo mai fo I lea au whainga wenga ia se ia toe o mai fo I no ma taimi ia ona tātou toe ma futa tiri e fo I lea ia ai panga lea Samoa lea tunu pele ia ua o mai fo I le taimi tātou te tau ma vai ai na ua whaamutaina ia ma whaamutaina ai le nei au unanga ma le tau tuatu e tusai ma le tātou ma futanga sa whai e lunga o le tātou ala leo le radio Samoa tala ave ma le TV tala lasi I tutono le ai o manurewa I au kilani I New Zealand nei ia o toi upua au tau au auna pe a whai o le asa o whaafonga ma sau mai tau mai I se maseu ma sa wha le tono le ngana ia e vaate le atu I lo titi whai tama Samoa ai o le a ma ngalo ai se masei o le tautua ma le au auna au aunanga ia a ima ua ia a o le toi upu ia manu te leina ma lolonga o le afiafi ia le ngata fo I leo a ingo fia ngaima mani fuafuanga o le nei afiafi ia le ngata I lea o ina tau o lo fia ngaima ngā wenga I le whaangalo ina fo ina I o tātou tua asina sina lo whapena o na
whaia pea le lo lātou tiute o le tui o le muli papanga ia matapua ia wheau ma ngā nuenga sio tātou tunuu ia le ngata fo i leo nei o tō walo manai whanau ia le whengai mga maoonga ia maua e lātou le malosi le tino ia sili fo i le poto malea tamai mai ia tua ia o le tātou mawhitanga ia talo whai nei pa anga masani ia manu te le ina o tō malo longa tātou toi wheiloa i le malama o mua i le alofa maleanga le leo no tātou matai ia whaasoifuaina Samoa whaasoifuaina fo i lau sunga le tausala e se. Love you all, people. Love you all, Samoa. Thank you very much for listening and watching us tonight. Sobat Sepuputia, Sobat Sepuputia, Mariota Rafael. Yeah, so if we know it's a umalava. Oye, me se que vía, no suma todo po. Ponga poco Só foi mais tinto e a que o passo foi para lá. Sai lá na ficha mais, o passo foi foi. Sarah.